Legisha imaramni leda clay psychorally shalam gajipuna and soda as the ogatina gazada clay COVID-19 hiwi and a gancho kawai itum na COVID vaccine hi kapulung sa gajihi hangaya I kapirako namaka piraclay. Dr. A.S. Kaparing COVID vaccine dose kani were aje imparagan ditri. COVID vaccine first dose kapire. COVID-19 vaccine kapire. COVID vaccine first dose kapire kala asam thalakan legale. COVID vaccine kapire. Item na siyasa dang raira khai COVID-19 vaccine karelaga kanyala kapire. COVID vaccine kapire na tumla kapiselo. COVID vaccine dose kani kapire. Singri hari no Father Mario ne COVID vaccine dose kani kapire. COVID vaccine second dose kapire. COVID vaccine dose kani kapaira jaina na thumla kap misaralo ningsinaira. COVID vaccine Covishield kakne ba second dose kapaire jaina yari sai corona la kap miselo buji hangai. Thank you. Iwe ming Jenny Ting Shung Hoi COVID-19 vaccine kapaire na thumna makap rang kawa kathak aina kap khwai saulo vaccine hi safe sai. Corona ling chi corona magzangai mne chen corona ling rer khwai khulai akhmang le chiva vaccine hin chen corona we first dose vaccine we first dose hi 19th January 2021 de kaphaira second dose na 17th February 2021 de kaphaira oya ming sa bi hoi ari ra ka kan pi ai no ka sa ring hi ma dai Iram Dauping, Ari Mimau Healing Masungwai tum Ari Kap Serse, Iari Kap Haini. The Gari here could Sati Sashmik by South Age his Slakin Pungai. Ila COVID vaccine kakne dose kapaire laga ishi police department Ukrul police department wina me 712 na first dose kap kubaire laga 256 na adirashung the second dose vaccination kupsangai re. Iba vaccine kapaire. Vaccine dose kani kapaire. Ina thaithi luthi nei ila COVID-19 vaccination first dose kri gai nei kala rujuna gjibula la vaccine san ser lo ji hangai Iklata kala yari safety wang ila COVID vaccine kapaire. COVID vaccine kapaire. COVID vaccine first dose kap kahaina. Legisha iram nauping kazak shi hili rauki pai mai khwai marina marili changkhang sakji thada coronavirus li corona vaccine kapsus ila ka virus na tum la kapsarau lo lagai tum ring ka phai na kasi phau liao sa ni share